Banyarwanda, banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje. None ni kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2022. Kuri uyu mugoroba rero turi kuri radio televiziyo y'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, mu magambo ahinnye ni RBB. Tukaba twabateguriye ikiganiro tugiye kubagezaho gifite insanganyamatsiko igira iti abanyekongo bagejeje hehe urugamba rwo kugarura umutekano mu gihugu cyabo nyuma yo kugabwaho igitero n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Tukaba rero twabatumiriye umushyitsi kuri uyu mugoroba uri bubaganirize, nkaba muhaye umwanya kugira ngo yibwire abakurikiye iki kiganiro. Murakoze Bwana François, ijambo ni ryanyu. Bwana Ngarama, ndagushimiye ko uhora utwitaho. Mbanje gukuramutsa ko muri aka kanya wongeye gutegurira abumva abadukurikira kuri uyu muyoboro w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Nkaba rero mbanje kuramutsa abatwumva bose aho bari hose, abumva ikinyarwanda aho bari hose, abanyarwanda bose, abanyamuryango b'uru rwego rwacu RBB aho bari hose mu mpande zose z'isi, kandi nkaba ndamukije n'abazatwumva ubutaha. Mboneyeho kubera ko uyu munsi ari ku itariki ya mbere Kanama, ubundi kera tukiri mu Rwanda twizihizaga umunsi mukuru w'umuganura. Ubwo rero abakiwizihiza bose, kuko nzi ko abanyarwanda ari abari mu Rwanda ari abari hanze, rwose hari abakomeye kuri uwo muco wacu wo kwizihiza, bakibuka abakurambere, abejeje ibishyashya umwero mushya bakabanza gushyira abakuru bakaryaho bakaganura, hanyuma n'abana bato nyine nabo bakaganura nk'uko mu muco wa kinyarwanda bisanzwe. Bose rero nkaba mbifurije umunsi mukuru mwiza w'umuganura. Niba hari abantu batanzi, nk'uko bisanzwe nitwa Turikunkiko Francisco Saveri, nkaba ndi umuvugizi w'uru rwego RBB. Ubwo rero nkaba ngira ngo abo turi kumwe nawe kandi Ngarama wantumiye, mbifurize uko twagira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze Bwana François, umutumire kuri uyu mugoroba. Nanjye uyoboye ikiganiro, amazina yanjye nitwa Jean Bosco Ngarama. Nkuko rero nari maze kubivuga mu kanya kashize, insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti abanyekongo bagejeje urugamba rwo kugarura umutekano mu gihugu cyabo nyuma yo kugabwaho igitero n'umutwe w'iterabwoba wa M23. Inshuti rero mukurikiye ikiganiro kuri radio televiziyo yacu, ndagira ngo twibukiranye ko Kongo, igihugu cya Kongo kimaze igihe n'abavandimwe n'abaturanyi, kimaze igihe gifite ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba, cyane cyane mu majyaruguru y'uburasirazuba, ndavuga muri Kivu y'amajyaruguru. Uwo mutekano muke rero watejwe no kubura intambara k'umutwe wa M23, ariko mu by'ukuri ugizwe n'ingabo za RDF, ingabo za Paul Kagame, ukaba ubiyogoza mu majyaruguru aho abaturage bavuga bari nk'ibihumbi 160 bamaze guhunga igihugu cyabo. Ndetse ubu kuri uyu munsi wa none uwo mutwe wa M23 ukaba ufite umujyi muto y'ababonagana uhana urubibi n'Ubuganda ku gice cya Gisoro. Nyuma rero yo gufata uwo mujyi, ubu akaba bari bo bawigaruriye, bakaba hamaze igihe kirenga ibyumweru 2. Abanyekongo nabo ntabwo bicaye, yaba leta yaba n'ingabo z'igihugu bakomeje urugamba rwo kurwana bagira ngo bisubize ibice byabo byafashwe n'inyeshyamba. Hagati aho rero bikaba byarakurikiye ibyo nuko abaturage bose babyumvishe kimwe mu gihugu, ndavuga Kongo yose, ama province yose
ibyo rero bikaba bigaragarira mu myigaragambyo idahwema ya buri munsi, aho abakongomani bigaragambya barwanya iryo fatwa ya bimwe mu bice by'ubutaka bwa Kongo bikozwe n'abantu bashyigikiwe n'ibihugu by'ibituranyi harimo igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bikaba nabwo byarakurikiwe muri iyi minsi nuko abanyekongo bamaze iminsi bigaragambya bamagana ingabo z'umuryango w'abibumbye zibumbiye mu mutwe witwa MONUSCO zaje kugarura amahoro muri Kongo zimaze imyaka irenga 20. Abakongo rero bakaba bavuga bati aba bantu ntacyo batumariye, uko ahantu bari umutekano ukomeje kuba mubi ntacyo bakora. Abakongomani rero bakaba bari kurwana bagira ngo bigaragambya bagira ngo MONUSCO ibavire mu gihugu igende. Kugeza ubu rero hari abakongomani bamaze kubura ubuzima muri iyo myigaragambyo, hakaba hari ndetse n'ingabo za MONUSCO nyine za Loni zimaze nazo kwa zahasize ubuzima. Kugeza ubu hakaba hari bamwe na bamwe muri abo basirikare batangiye no gusubira iwabo. Ibi rero bije bikurikirwa nabwo nuko hari ingendo z'abategetsi bo mu bihugu bikomeye bategurira ku mugabane wa Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari. Ndavuga nk'urugendo rwa ambasaderi wa Amerika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni ateganya kugirira vuba ngaha mu gihugu cya Uganda, aho azabonana n'abayobozi bakuru b'igihugu. Bikaza bikurikirana bw'intumwa zari zoherejwe na Perezida Tshisekedi wa Kongo, nazo ziherutse kujyana ubutumwa bwihariye kwa Perezida Museveni ku bijyanye n'umutekano. Ibyo ntambara rero biravugisha menshi, niyo mpamvu y'izo ngendo. Bwana François, twagutumiye kuri uyu mugoroba kuri radiyo y'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda kugira ngo mutuganirire. Tubahaye umwanya, insanganyamatsiko nayivuze, ijambo ni iryanyu. Ndagushimiye. Insanganyamatsiko nk'uko bisanzwe, nk'uko usanzwe ubigenza, waba wayiteguye nyine ikaze. N'uyu munsi irakaze kandi birakwiye, kubera ko n'ikibazo tugiye kuvugaho ni ikibazo cy'ingutu, ikibazo cy'abakongomani bashaka kugarura umutekano mu gihugu cyabo. Mu by'ukuri kugira ngo umuntu asubize icyo kibazo, kugira ngo tuvuge ku bibazo bihari, ni byinshi cyane, ariko uyu munsi turagerageza kureba uko twabivugaho mu magambo avunaguye, ariko tuvuge ibintu by'ingenzi. Uribaza uti rero, n'abatwumva baribaza bati ikibazo cyo kugarura umutekano abakongomani bakigeze he? Kugarura umutekano mu gihugu cyabo kuva aho muri uyu mwaka uriya mutwe w'iterabwoba M23 M23 mu by'ukuri abantu bose bamaze kumenya yuko ari umutaka w'ingabo za FPR zashatse kugenda kubera ibibazo bisanzwe bizwi, kubera inyungu bashatse bakurikirana hariya. Muribaza muti mbese icyo kibazo cyo kugarura umutekano bakigeze he? Ndagira ngo icyo twavuga tugomba kwibukiranyaho ni uko burya intambara kugira ngo umuntu ayirangize, twese turabizi ko ni ibintu bitiyoroheje, kandi akenshi ni ibintu bisaba ingufu, ari izo mu gihugu hagati ari n'izo hanze. Bikaba rero ari nayo mpamvu mu iriburiro umaze kuvuga ziriya ngendo zihaba. Ndagira ngo uretse abo banyamerika twibukiranye yuko mu minsi ishize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya aherutse muri Uganda, ndetse akaba yaragiye no muri Congo Brazzaville, muri Egypte, akajya no muri Ethiopia, agahura n'abategetsi n'abayobozi b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Afurika yiyunze, Union Africaine.
mu bibazo nawe yavuzeho nk'uko byatangajwe mu matangazo yagiye agirana n'abantu yahuye nabo no kwa Perezida Museveni, yavuze ko icyo kibazo cyo muri Congo byanga byakunda nacyo bakivuzeho. Ubwo rero ako akantu nashaka kugarukaho mu ntangiriro, ariko turi buze kubigarukaho nyuma. Ariko kugira ngo ibyo bibazo byose twumve uburemere bwabyo, ndagira ngo turebe uruhande uyu munsi, twibande cyane cyane ku ruhande rwerekeranye n'amasomo abakongomani baba baravanye mu mateka ari ayabaye mu bihugu byo ku ruhande. Hano ndashaka kuvuga mu Rwanda no mu bihugu bya kure, cyane cyane Mali. Ndafata ibyo bihugu bibiri uyu munsi aba ari byo twibandaho. Impamvu ni uko mu biri kuba mu by'abaturage bo muri Congo bari gukora ubu ngubu, mu by'ukuri umuntu arebye neza yasanga yuko harimo ikintu twavuga yuko mbese bafashe amasomo ku byabaye mu Rwanda no kubiri kubera muri Mali, kubera ko muri Mali ntabwo byari byarangira. Duhere ku Rwanda rero. Muti kubera iki twavuga yuko abakongomani bashobora kuba baravanye amasomo ku ntambara yabaye mu Rwanda, cyangwa se niba atari byo, atari amasomo bavanyemo, twebwe noneho tuvuge tuti bagombye gufata amasomo. Ariko uko ibintu biri kugenda, njye ndatekereza yuko hari amasomo bavanye mu ntambara FPR Inkotanyi yashoje mu Rwanda guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990. Tugereranyije mu by'ukuri turabona yuko intambara iri kubera hariya mu burasirazuba bwa Congo imeze neza muri ibi bihe turimo, imeze neza nk'iyi Inkotanyi zagabye ku Rwanda, kubera ko turibuka yuko Inkotanyi zose mbese abasirikari dufashe duhereye tuzi neza yuko abasirikari b'Inkotanyi nabo barabyivugira, bari abasirikari ba Uganda. Ibyo ngibyo tugomba kujya tubyibuka. FPR ijya gutera u Rwanda yari igice cy'ingabo za Uganda, kubera ko bari bafite n'ibyangombwa bya Uganda. Ako ngako tujye tukumvikanaho, icyo ni ikintu gikomeye. Kandi kuba ubutegetsi bwari mu Rwanda muri 1990 butaratsimbaraye kuri iyo ngingo, habaye ikosa rikomeye. Muri uyu mwaka wa 2022 uriya mutwe M23 cyangwa se M23 ujya gutera muri Congo, mu by'ukuri nk'uko abakongomani guverinoma iyobowe na nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi baje kugaragaza yuko ari abasirikari b'u Rwanda baje bitwikiriye umutaka witwa M23. Murumva yuko kandi nabyo birazwi, kubera ko ubushakashatsi bwerekana yuko niba hari abantu bavuye muri Congo batorezwaga ibya gisirikare ku Rwanda, bavuye mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo twabitindaho, kubera ko uko byagenda kose, haba guverinoma ya Congo, haba ndetse na MONUSCO, ibyo ngibyo barabivuze, n'abanyamerika barabivuga, bavuga yuko muri uriya mutwe wa 23 ugizwe n'abasirikari baturutse mu Rwanda, ni ukuvuga abasirikari ba FPR Inkotanyi. Isomo rya mbere rero tubona abakongomani banyemo ni irihe? Nuko bo byibuze nko kugeza n'uyu munsi
baracyatsimbara yuko batari kurwana n'umutwe wa M23, ahubwo bari kurwana n'ingabo z'u Rwanda zitwikirije umutaka cyangwa se zafashe zahimbye izina rya M23. aho ngaho n'ikindi ikimenyimenyi ni uko Perezida Kagame ku giti cye yagiye gusinya amasezerano muri Angola, aho ngaho nawe akaba yaremeje ibingibi nta wakwirirwa bisubiraho, yemeje imbere y'amahanga yuko muri Kongo hari kurwana ingabo z'u Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo turabitindaho. Noneho rero abakongomani baravuze bati nimureke tujye mu mishyikirano. Muribuka yuko no mu Rwanda imishyikirano yarabaye, iba hagati y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za FPR Inkotanyi, ariko byaje kugaragara yuko Inkotanyi ntabwo zashakaga kurangiza intambara mu mahoro, ahubwo zo zashakaga iki? Zashakaga gufata ubutegetsi bwose ntawe babusangiye. Ibyo bikaba byarabaye. Mu by'ukuri abantu babirebaga kirya gihe nabo babonaga yuko bishoboka yuko harimo ibintu byo kubeshya, kubera ko hari abantu benshi bakoraga amasesengura bakavuga bati ibyo guverinoma y'u Rwanda irimo ni ibiki, ntibona ko hari ikintu kitagenda hariya. No muri Kongo muribuka yuko abaturage haba n'abantu bo muri opposition bavuga bati kubera yuko ibintu biri kuba biragaragara yuko mbese bo bari kugumya kwitegura. Murabona ko bavuye no muri Angola bavuze ngo bahagarike imirwano, ariko mu makuru yagiye agumya gutambuka bavuze yuko imirwano igikomeza kuriya mutwe utigeze uhagarika imirwano. Abaturage ba Kongo bo rero banze, mbese nubwo bashyigikiye umukuru w'igihugu cyabo, ariko banze kwicara ngo bategereze, ahubwo bo baragumya kotsa igitutu guverinoma. Mwibuke yuko muri Kongo mbere yuko bajya muri Angola bagize imishyikirano muri Kenya, hanyuma Perezida Tshisekedi yumvikana n'imitwe yindi yose yuko yemeye guhagarika intwaro. Ariko nubwo imitwe myinshi yavuze iti tugiye kujya mu mishyikirano na leta, mu minsi yashize twabonye ko abenshi bagiye bitanga bakaza bakavuga yuko batazongera kurwana, bakajya mu mishyikirano na leta kugira ngo bakemure ibibazo mu mahoro. Ariko muri Kongo ubu ngubu hari abantu biyita les patriotes biyemeje kurwana, biyemeje kurengera igihugu cyabo. Kuko burya mbaye nkunyaruka nkajya imbere gatoya, iriya myigaragambyo iri kuba nubwo hariya hatari kugaragaramo abasirikari, ariko mu by'ukuri mu makuru ngewe mfite nuko n'abari abahungu babwiye abaturage babo bati dushyigikiye perezida w'igihugu, ariko twebwe kubera yuko no hagati y'ingabo z'igihugu cyacu harimo abantu abasirikari b'inkotanyi bacengeye, twebwe ntabwo tuzashyira intwaro zacu hasi, ntiturwanya abasirikari ba Kongo, ahubwo twebwe tuzarwanya uriya mutwe w'iterabwoba witwikirije umutaka, nako tuzarwanya ziriya ngabo za FPR Inkotanyi zitwikiriye umutaka wa M23. François, nube wihanganye gatoya kugira ngo ubanze usobanurire neza abakurikiye ikiganiro. Yego, hari abasirikare ba FPR bacengeye, ibyo bintu bisobanure neza, bacengeye gute, hehe? Ibyo twese duhora tubyumva yuko
n'amashyaka yo muri Kongo atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo avuga yuko ingabo z'igihugu cya Kongo yuko zacengewe n'abasirikari benshi b'abanyarwanda kubera ko mu bintu baravuga bati yuko bagomba kubavanamo. Ibyo nabyo birahari, ni ikibazo rwose, nibyo ngibyo nashaka kuvuga. Bakavuga yuko bagomba gushaka abantu b'abanyarwanda bacengeyemo, mbese baza nabo biyita ko ari abasirikari b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu by'ukuri bo bakorera inyungu za FPR Inkotanyi. Naho ngaho nashakaga muri make niba abasirikari bagiye binjizwa mu gisirikare cya Kongo muri bimwe bise brassage, ubwo bahuzaga abasirikare ba CNDP na leta. Ibya hariya ibyo ngibyo nabyo birimo, ariko twibuke yuko ku bwa Joseph Kabila habaye ibitero byinshi byagiye bihuza ingabo za Kongo n'iz'u Rwanda, ariko mu cyagaragaye ibyo iyo babaga bamaze kuvuga ngo bararangije, ntabwo abasirikari b'u Rwanda basigaraga, ntabwo abasirikari b'u Rwanda ntabwo batahaga bose. Hari abo berekanaga yuko batashye kugira nyine ngo bakore amaraporo bereke isi yuko bavuyeyo, ariko mu by'ukuri byagumye kugaragara yuko hasigayeyo benshi, ndetse hakaba hari n'ishyaka cyangwa se ishyirahamwe rya politike ryitwa Copareko, ryari umuzehe wari uriyoboye, akaba ari uriya wakoze mu bintu by'ubutasi ku bwa Mobutu, akaba yaranditse igitabo ashyiramo abasirikari b'abofisiye bakomeye bagera kuri 300, yerekana yuko ari abanyarwanda binjiriye ingabo za Kongo. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari ikibazo cy'uyu munsi, ni ikibazo kimaze igihe kirekire, abakongomani barakizi. Murakoze. Ubwo rero kuri icyo gice narindi kuvuga kuri iryo somo, kuri ayo masomo abakongomani bavuyemo, murabona yuko ngaho bavuze bati nubwo dushyigikiye leta yacu, ariko tugomba gukora uko dushoboye. Leta irahari, iri kurwana ukwayo, ariko natwe kubera ko mbese bo bavuga yuko ari abantu batinjiriwe, yuko ari abantu, ari abakongomani buzuye, ko ari nta muntu ushobora nta ntasizi barimo, akaba ariyo mpamvu bumva yuko abaturage ku giti cyabo aribo bagomba gushyigikira ingabo za Kongo, hanyuma bakarwanya umwanzi waje mu gihugu cyabo, noneho bakamuhashya. Murumva rero iryo ni isomo abanyarwanda batigeze bakora. Muribuka yuko mu Rwanda ntabwo n'ingabo buri gihe zarwanaga gusa, ntabwo higeze haboneka abantu bajya ku ruhande ngo bavuge yuko bagiye gufasha abasirikare b'u Rwanda ngo barwanye, cyangwa se ngo bagire n'ibitekerezo, ibyemezo bimwe na bimwe byafashwe ngo babigireho ingingimira, ngo babyerekane ku mugaragaro, mbese babyange. Abanyarwanda baracecetse, bo bizera ingabo z'igihugu n'umukuru w'igihugu wari uziyoboye. Aho byatugejeje murahazi. François, mwe mwihanganye mukiri aho ngaho kuri icyo mwari musorejeho, twibukiranye ko muri la myaka ya za 1993 ubwo ingabo za XFR zari zihanganye n'inkotanyi, hariho n'ikibazo cya politiki mu gihugu. Umukuru w'igihugu yari amaze kwemera amashyaka menshi, bishyushye mu gihugu hari abashaka gufata ubutegetsi cyangwa banyuze mu cyuho cy'iyo ntambara kugira ngo bifatire ubutegetsi. Rero sinzi uburyo mwasobanurira neza abakurikiye iki kiganiro kugira ngo babyumve neza ugereranije n'ibyo muri Kongo mwari muvuze. Ngereranyije n'ibyo muri Kongo, murabona mu bihugu byombi kuri uyu munsi turimo,
dufashe n'igihe mbese imishyikirano yari yaratangiye mu Rwanda muri za 1992 1993, ari mu Rwanda hari amashyaka menshi, hakaba ishyaka ryari ku butegetsi icyo gihe ryari MRND, hakaba n'amashyaka atavuga rumwe na MRND. Muri Congo ubu ngubu ni IDPS kuko ni ryo shyaka umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi avamo, ariko nawe afite amashyaka atavuga rumwe n'iryo shyaka ryabo. Itandukaniro rihari nuko nk'amashyaka yo muri Congo nubwo arwanya politike ya Tshisekedi, ariko yo aravuga ati murebe hariya hari umwanzi waduteye, kandi na bijya navuze by'abasirikare bacengeye igihugu nabo barimo, mugomba gukora politike yo kubatoranya bakava mu ngabo za Congo, hanyuma mukirukana umwanzi. Naho mu Rwanda ukuntu byabaye, amashyaka ya politike turabizi yuko yifatanyije, hari amashyaka yifatanyije na FPR bagirana imishyikirano, ahubwo ayo mashyaka nkaho yafashije igihugu kurwanya ingabo za FPR, ahubwo mu by'ukuri yafashije FPR kurwanya guverinoma y'u Rwanda. Numva aho ngaho abantu badukurikiye bari kubyumva. Ibyo nabyo ntabwo ari ibintu twatindaho, ni ibintu amateka ya François mukiri aho ngaho, hari n'umwe mu banyapolitiki bo muri icyo gihe wigeze atanga ikiganiro kuri izi mbuga, kuri amashene, aravuga ati Habyarimana yakoze ikosa, ati Habyarimana burya aba yaradufashe akaba ahagaritse ibya politiki, akabanza akarwana intambara, ibyo bikazaza nyuma. Yigeze yaranavuze ati aba yaradufashe bamwe akabafunga, kugira ngo bisobanuke neza. Nibyo nyine, ni kubera ko nk'u Rwanda ikibazo cyacyo, irindi tandukanyirizo na Congo, nuko u Rwanda nyine ibyo byo kuzana amashyaka, byo kwemera amashyaka menshi mu gihugu byaje mu ntambara rwagati, intambara yaratangiye. Ntabwo rero aha ngaha ho ntabwo umuntu yabigereranya cyane na Congo, ahubwo ikintu mbese ayo matandukanyirizo arimo. Tubonye uko hariya hari abaturage biyemeje kurwana n'umwanzi wateye igihugu cyabo, kandi bashyigikiye politike guverinoma iri gukora, ariko bakajya bagira utuntu bakeburaho guverinoma, ingabo za leta, bakavuga bati mwebwe hari abantu babarimo baje gukorera abantu mu Rwanda nabo tubavanyemo. Murumva rero ko aho ngaho rwose ngewe ukuntu mbona ayo ni amasomo akomeye bavanye ku Rwanda. Ikindi twavuga nyine ni uko murabona mu mishyikirano irimo kugenda, hari ibintu bigenda byisubiramo, cyane cyane hano nashaka kuvuga nka bariya nkiriya delegasiyo yo muri guverinoma ya Congo iherutse kujya mu Bugande, bagiye kubaza Perezida Yoweri Museveni, yarabivuze, ni ibintu nabyo bashyize mu makuru, avuga ati ngewe icyo mbona ni uko mwareka bariya abantu bakagumya gufata aho bafashe ntibahave, hanyuma mugakomeza imishyikirano yo gukemura ibibazo biri muri Congo. Ibyo rero abo baturage nibyo bari kwanga. Kubera iki? Muribuka yuko inkotanyi nazo zaje zigafata igice cy'u Rwanda, icyo ngicyo ndatekereza ko ari cyo nabo bari gutinya, zikagira ibirindiro byaryo, mbese quartier general yabo bakayishyira ku Murindi, kugeza igihe bahava bajya gufata ubutegetsi. Bamaze gufata ubutegetsi i Kigali, mu by'ukuri niho bahavuye. Ndatekereza rero ko abakongomani nyuma y'ibyo y'inama Museveni yababwiye,
ndatekereza yuko nabo ubwo bwoba bwabafashe bagafata isomo bakavuga bati biriya bintu hari ahantu byabaye muramenye natwe bitazatubaho. Ibyo birashoboka. Noneho rero ibyo muri make ibyo nabyita ko ari nk'amasomo twagenda tuvana mu byo abakongomani babonye byabaye mu Rwanda batagomba gusubiramo, ariko nyine hari ibindi byinshi, hari nka biriya bintu byo kugenda usanga hari abantu bashaka kwica abandi bakurikije ubwoko bakomokamo, cyane cyane abantu bavuga ikinyarwanda. Murabona yuko nko mu bategetsi ba Kongo bahise bavuga bati muramenye nta kintu mugomba guhora abaturage bavuga ikinyarwanda, ntabwo turwana n'abanyarwanda, ntabwo ari abanyarwanda baduteye, ahubwo ni guverinoma y'u Rwanda yateye guverinoma ya Kongo. Murabona ko icyo gihe byavuzwe n'abantu benshi, kandi no mu baturage ubwo bari abantu bashobora kuba barumvishe yuko nk'uko bizwi hari abantu bakoresha abandi bantu bagakora provocation mu baturage, hanyuma abaturage bagatemagurana nk'uko byagenze mu Rwanda. Ahangaha nkagira ngo twibukiranye yuko umusaza Tito Rutaremara yaje kutwibutsa yuko mu nterahamwe mu byabaye mu Rwanda bari bafitemo abatekinisiye, kandi nk'uko bizwi mu mabi yabaye mu Rwanda tukaba tuzi yuko abo batekinisiye babo babaga bari ku mabariyeri ahantu biciraga abantu. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri bari bameze nk'umusemburo wo kugenda bakabwira abantu bati nimwice. Muri Kongo rero ibyo bintu twavuga yuko babirwanyije kugira ngo nabo batazagwa muri uwo mutego nk'uw'abanyarwanda baguyemo. Nibyo nashaka kuvuga muri make yuko hari amasomo menshi bari kugenda mbese bashyira mu bikorwa, bigaragara yuko hari abantu babonye ibyabaye mu Rwanda. François, mukiri aho ngaho, igihe ibyabaye mu Rwanda hari umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga minuwari, buno muri Kongo haba MONUSCO. Aho nta somo mwaduhereza mwashoboye kubonamo? Aho ngaho rero ni isomo rikurikiraho ngiye kugeraho, kubera ko aho ngaho navuga yuko ari isomo abakongomani bashobora kuba bari kuvana ku byabaye mu Rwanda no ku biri kubera muri Mali uyu munsi. Niyo mpamvu nafashe ibihugu bibiri. Muzi ko ziriya ngabo zitwa ko zishinzwe kubahiriza amahoro mu bihugu birimo intambara, mu Rwanda zari zirimo, n'ubu ngubu muri Mali zirimo, muri Kongo tuzi ko zimazeyo imyaka n'imyaniko, ariko nta kintu kizima zagezeho. Mu Rwanda muribuka yuko mu by'ukuri u Rwanda rwafatiwe ambargo. Uyu munsi tuzi yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yafatiwe ambargo y'intwaro. Mu Rwanda minuware akaba ariyo mbese yagenzuraga yuko abasirikare b'u Rwanda bubahiriza iyo ambargo, yuko batagura intwaro, yuko badakoresha n'intwaro zari mu gihugu. Rwose mbese bafata amaboko y'abasirikare b'abanyarwanda barayazirika. Kandi numva mu minsi yashize uretse n'ingabo z'igihugu na gendarmerie nayo intwaro yakoreshaga, kuko gendarmerie yari ishinzwe kurinda umutekano, wari uyikuriye nawe aherutse kuvuga yuko imfunguzo z'ahantu babikaga intwaro, amasitoke y'intwaro, yuko ari minuwari yari zifite. Murumva rero icyo cyambargo cyuko bafatiye Kongo birahari, ariko icyagaragaye nanone ari abaturage b'u Rwanda, ari abasirikare b'u Rwanda ntabwo bigeze bigaragambya ngo barwanye iyo
iriya minwari ngo barwanye bariya basirikare ba Loni bari bashinzwe umutekano mu Rwanda. Nk'uko nabivuze, bo bagumye kwiyicarira, bizera umuryango mpuzamahanga, bizera n'igihugu, umukuru w'igihugu n'abasirikare yuko bazakora ibishoboka byose. Ariko murabona yuko Perezida Habyarimana bamaze kumurasa, ibyakurikiyeho murabizi, abasirikare numva barabuze icyo barwanisha, kubera ko kimwe mu byatumye batsindwa ni ukubera ko nta ntwaro zo kurwanisha bari bafite. Ibyo nabyo sinjye ubivuga, ni abasirikare batandukanye bagenda babivuga, ndetse nabo muri FPR Inkotanyi nabo hari abo nigeze kumva bavuga bati tuzi ko iyo bari abahungu baba bafite intwaro ntabwo twari gufata igihugu bitworoheye, niyo baza kugifata ntibari kugifata biboroheye. Ibyo barabyivugira, nta basirikare ku mpande zombi. Noneho rero impamvu navuze isomo ryo muri Mali nuko nk'uko tubizi twese, no muri Mali naho hari abo basirikare b'umuryango mpuzamahanga Loni bashinzwe kurinda umutekano. Muri ibi byumweru bishize muri Mali hari akantu kadasanzwe kabayemo, ndumva abadukurikiye bashobora kuba barabyumvise. Hari abasirikari 49 abategetsi bo muri Mali baherutse gufata, bakaba bakomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire, ariko binjira muri Mali baje bameze neza nka kurya Rutaremara yabivuze, nka kurya inkotanyi zoherezaga abatekinisiye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo mbese intasi zo muri Mali zimaze kumenya ko hari abantu bahari zitazi icyo bakora n'icyabazanye, zarabafashe zibafatira icyarimwe ahantu hatandukanye. Bajya kubaza umuntu bati wowe ukora iki, akavuga ati ndi umuboyi, undi akavuga ati ndi umushoferi. Mbese bose bagenda bavuga ibintu bitandukanye, ariko ubutasi bwabo buza kwerekana ko bose bari bavuye mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Cote d'Ivoire, abo bita les forces spéciales. Bagumye ubwo nyine baza kubaza ubutegetsi bwa Mali, baza ministre w'ububanyi n'amahanga wabo, ababwira yuko atabizi. Babaza ushinzwe izo ngabo mpuzamahanga zishinzwe umutekano muri Mali, nabo bababwira ko batabizi. Ayo ni amakuru abasirikare bo muri Mali bashyize ahagaragara, ari no ku mbuga nkoranyambaga no ku masite ya guverinoma ya Mali, ndumva n'uyu munsi bigihari. Noneho babaza no muri Cote d'Ivoire. Ku bwa mbere Cote d'Ivoire nayo ibanza guhakana. Ubwo baje kubafata nk'abamerceneri, kuko mu makuru batohoje basanze koko abo bantu bose ari abasirikari bo mu mutwe udasanzwe, les forces spéciales. Bari baje bo batekereza yuko bari baje kubakorera coup d'etat. Nyuma yaho ariko ibintu uko byakomeje kugenda, Cote d'Ivoire yatangiyeho iravuga ngo abo bantu ngo bari baje mu byo bita rotation muri izo ngabo zishinzwe umutekano muri Mali. Ikibazo kirananirana. Bamaze kumenya ayo makuru, icyemezo ubutegetsi bwa Mali bwafashe ni ikihe? Bwaravuze buti guhera uyu munsi kugeza igihe hazafatirwa icyemezo gishya, hazafatirwa iteka rishya, nta bandi bantu bazongera kuva aho bari, nta bashya bazaza, n'abarimo ntabwo bazasohoka muri izo ngabo zo muri Mali. Mbese iryo niryo tegeko bashyizeho. Bityo rero bamaze gufata iryo tegeko, murumva yuko ubushobozi bashoboraga kongera kwiha kugira ngo bazaze gutera akadurumbanyo muri kiriya gihugu, ubutegetsi bwo bwabaye bubihagaritse. Muri Kongo rero naho nk'uko muri iyi minsi turi kubibona,
ntabwo ari ubutegetsi bwabikoze, ahubwo ni abaturage babikoze. Numva abakurikiye umuyoboro w'uru rwego rw'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda bari kutwumva kandi babizi yuko muri Kongo muri iki gihe hari imyigaragambyo y'abaturage. Bakoze ikintu iyo myigaragambyo bayikora mu rwego bita operation zero MONUSCO. Ni ukuvuga yuko ntabwo bashaka ziriya ngabo, kuko baravuga bati izi ngabo zimaze imyaka n'imyaniko ku butaka bwacu, twebwe dukeneye umutekano, ntabwo bawutwubahiriza, ahubwo bagiye gusuka n'amavuta mu mazi, mu muriro. Uhagarariye iriya MONUSCO aratangaza ngo impamvu ngo batashobora kurwanya bariya basirikare b'u Rwanda bitwikirije umutaka wa M23, ngo nuko ngo iyo M23 ngo ifite ingabo, ngo ifite intwaro ngo zihambaye, mbese yuko badashobora guhita bayitsinda. Abaturage noneho bibarakaza kurushaho, baravuga ngo none se niba muri hano mudashoboye gucyaha ngo mwirukane abantu bateye igihugu cyacu, mu maziki ko abantu uko bapfaga bagumye gupfa, bagumye guhohoterwa, abantu bavuye mu byabo, bavuye ku butaka bwabo, abagore baragumya kubakorera ibyamfura mbi, abantu baragumya kwicwa. None muramara iki hanga? Mutuvire hano, twebwe abari twe tuzirwanira twigarurire umutekano mu gihugu cyacu. Ni bamwe ntacyo mushoboye, ahubwo guverinoma y'igihugu cyacu niduhe ububasha, mbese cyane cyane urubyiruko. Hari urubyiruko rwinshi rushaka kwinjira mu gisirikare muri Kongo, kandi mu bice bimwe na bimwe byaratangiye, bari gushyiramo urubyiruko rwinshi kugira ngo narwo rwige gukoresha intwaro, hanyuma aba ari rwo ruza kurwanira kugarura umutekano mu gihugu cyabo. Nguko uko bimeze. Iryo naryo ni isomo aho ngaho. Mbese twibuke yuko mbere yuko iriya ntambara yongera kubura, hashize y'aho abaturage bari barakoze imyigaragambyo bashaka kwirukana iriya MONUSCO. Noneho ubutegetsi bw'i Kinshasa buza kugirana imishyikirano na Loni, bumvikana yuko MONUSCO igomba kuzava ku butaka bwa Kongo buhoro buhoro, niba nibuka neza kugeza mu mwaka w'2024. Numva ariyo gahunda bafashe. Ariko uyu munsi abaturage baravuga bati aba bantu bari kurya amafaranga, inyungu bari gukorera ntabwo ari iz'abaturage, kuko n'ubundi uko twapfaga niko turi gupfa. Igihugu cyacu umwanzi ari kugifata, mwarangiza mukatubwira ngo ntimushoboye kurwanya umwanzi. Nimutuvira ahangaha, nidupfa tuzapfe, ariko twirwaniye, tutagumye kubareba mu maso mutubeshya nta n'icyo muri gukora, ahubwo bakaba bakeka yuko izo ngabo za MONUSCO zishobora kuba nazo zifasha M23. Aho ngaho rero naho rwose akaba ari ikintu twagereranya neza na biriya byabaye mu Rwanda, kubera ko iriya mbargo yafashwe mu by'ukuri yafashije FPR Inkotanyi. Ibyo ngibyo ni ibintu nabyo abantu bashyira mu kuri bavuga, ni ibintu bigaragara kandi, kuko niba umuntu batumye nta ntwara afite bakamufatira embargo, ni ibintu byumvikana. Faranswa, tukiri aho ngaho, ndagira ngo abakurikiye ikiganiro bumve neza ko aho wavugaga ugereranya iyi mitwe yombi y'ingabo za ONU, waba uri muri Kongo n'uwari mu Rwanda. Uwari mu Rwanda, ubuhamya butandukanye bwa bamwe mu basirikare bahoze baba muri FPR bagaragaje yuko abasirikare ba minwari zira ngabo za ONU iyo bajyaga bari baragiranye amasezerano n'aba FPR abandi 600 babaga mu nzu y'ingoro y'inteko ishinga amategeko,
ko bajyaga kurya ibiryo ngo bivuye ku murindi, inkwi n'amazi bivuye ku murindi. Icyo gihe rero bakaba bemeza yuko hari ingabo, abo basirikare baboni bazaga uko imodoka zazaga zinjira, zazaga zifite umubare w'ingabo bakwiye ku murindi, baje kongera muri babandi 600, kugeza aho ubwo bajyaga guhanura indege ya Perezida Habyarimana, abasirikare bari bahari bari bakubye inshuro nk'eshatu zabo bari bemerewe cyangwa se abari batujwe muri iyo nzu. Icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kumenya, kimwe n'intwaro bagiye babazanira bakazibahereza. Byumvikane rero ko muri 1994 habayeho ubugambanyi bw'abasirikare bari bagize umutwe witwaga uw'amahoro, witwaga Minwari, wagombaga gufasha abanyarwanda kuva mu bibazo. Bikiyongeraho rero n'ibindi bikorwa bindi bitandukanye byavuzwe ku wari uyoboye izo ngabo witwa General Romeo Dallaire, ko yagize ubugambanyi bukomeye na FPR kugira ngo ashoboye kubinjiza mu gihugu no kubafasha ibintu byose kugira ngo igisirikare cy'u Rwanda gifatirwe amaboko mu mugongo. Ndumva mwakomeza, ako nakantu nagiraga ngo nibutse. Ndagushimiye cyane rwose kuba nyunganiye aho ngaho, kugira ngo turangize iyo nyunganiro uvuze, twakwibutsa yuko mu bakoze ubushakashatsi ibyo bita investigation, byaje kugaragara yuko nariya masasu bita misile yarashe indege yarimo Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira w'i Burundi n'abari babaherekeje, yuko yavuye ku murindi akaza muri ubwo buryo kurinda izo misile zigejejwe i Masaka. Birazwi ibyo inkotanyi zimwe na zimwe zigumya kubeshya, birazwi neza yuko misile zavuye mu Buganda, bizwi naho zakorewe kubera ko babishaka batabishaka ayo makuru arahari, kandi n'Uburusiya bwatanze amakuru mu gihe hakorwaga ubwo bushakashatsi investigation. Inimero z'izo misile, inganda zakorewemo, byose birazwi. Ubwo rero bajye babeshya abatabizi, ariko abakurikirana amakuru barabizi, abakurikirana ibintu byerekeranye na droit international muri byo bya gisirikare bose barabizi nuko bimeze. Tugaruke rero muri Kongo. Mu by'ukuri ubwo iryo akaba ari mbese nka rimwe mu masomo y'ingenzi nagiraga ngo uyu munsi tuze guhagarariraho, yuko abaturage ba Kongo bamaze kwiyemeza gukomeza iriya myigaragambyo yo kugira ngo birwanire, birukane ziriya ngabo zirirwa zibeshya ngo zaje guharanira amahoro yabo, ahubwo mbese zisa n'izikora ibintu by'ubugambanyi. Kiriya rwose ndatekereza ko iriya nayo ni intambwe ikomeye bakoze, kandi mu manama baherutse kugirana na guverinoma bongeye kubigarukaho, kuko murabona bafashe aho MONUSCO yari iri barahasenya. MONUSCO irirukanka rwose ivaho, ibyo twese twarabibonye mu makuru, kandi na guverinoma y'i Kinshasa byabaye ngombwa yuko yohereza abantu bo kuza kugirana imishyikirano n'abaturage kugira ngo iyo myigaragambyo bayihagarike. Abaturage baranze kuko bafite za muvoma nyinshi, ari abahari Goma, ari abaturutse za Masisi, ari abaturutse za Rucuro, ni benshi cyane. Baravuze bati twebwe ntabwo dusubira ku cyemezo cyacu, ahubwo nibatuvire hano vuba na bwangu, kugeza igihe cyose bazaba bakiri hano. Kuko mu makuru nabonye bavugamo hariya muri region ya Kivu du Nord na Kivu du Sud, ko aho bari hose bagomba kuva kuri iyo teritware ya Kongo kubera ko ntacyo babamariye. Icyo
icyo ndatekereza ko iyo ari intambwe ikomeye bagiye kongera nanone bari abaturage bari kugaragaza yuko bari abasirikare mu by'ukuri baba basa naho ari intumwa bakorera bagashakabuhake aho kugira ngo bakorere abaturage mu gihugu bajemo, kuko byaragaragaye ko nta hantu bigeze bagera ngo bamarire abaturage akamaro. Ahantu hose usanga mu gifaransa navuga yuko bafite bilan negatifu ahantu hose bagiye. Gusa icyo twakongeraho ni uko nubwo abantu batari kubivuga cyane, ntabwo abantu burya bari kubivuga cyane ko uretse kwanga ziriya ngabo za Loni ziri hariya iwabo, hari n'ikindi kintu bavuze bati, abaturage baravuga bati, ikindi muzi yuko umwaka ushize Perezida Felix Tshisekedi yari yashyizeho abategetsi b'abasirikare muri turiya turere, hanyuma akashyiraho agace iteka rishyiraho kiriya kintu yise etat de siège. Abaturage nabo bavuze bati iyo etat de siège nayo muyivaneho, bati kubera ko turabona nayo ijya gusa nk'aho ari MONUSCO yacu ubwacu yo mu gihugu hagati. Bati kubera yuko uko babibona igihe imaze nayo mbese nk'aho yafashije abaturage, ahubwo irarushaho kubashyira mbese mu bibazo. Ntabwo nayo ituma umwanzi adafata igihugu, ahubwo nabo wagira ngo bayishyizeho mu buryo bw'ubugambanyi. Murumva rero, nubwo abaturage bavuga bati dushyigikiye perezida wacu, ariko hari ibintu mbese twavuga yuko mu buryo bwabo bari kumwotsa igitutu kugira ngo byanze bikunze afate ingamba nyazo zo kugira ngo barwanye abateye igihugu cyabo, zo kugira ngo bagarure umutekano mu gihugu cyabo. Ibyo rero akaba ari byo nashakaga kuvuga. Navuga yuko hano nk'uko natangiye mbivuga, navuze yuko rwose atari ibintu byoroshye kugira ngo bahite barangiza intambara yatangiye, ariko biragaragara noneho yuko abaturage ku giti cyabo ba Kongo barushaho kugenda bumva yuko ari bo ku giti cyabo bazabohora igihugu cyabo, ari bo bazigarurira amahoro. Mbese nk'uko bikunze kuvugwa, bamaze kumva yuko amahoro arwanirwa. Igihugu cyabo kugira ngo kizagarure amahoro, kugira ngo kigarure ishema bashaka kugeraho, ni uko bo ubwabo bagomba gufata iya mbere bakabirwanira. Ngaho rero iyo ntambwe turiho y'ubu ngubu ni uko nguko bimeze. Mu makuru ya nyuma rwose duheruka kubona naho bigeze, ubwo haba guverinoma y'i Kinshasa iri gukora akazi kayo ka politike, noneho n'abaturage nubwo bavuga bati dushyigikiye perezida wacu, ariko nabo bari gukora akazi kabo uko babyumva, nuko babona uburyo baharanira ubutaka bw'abasekuru babo, uburyo bagarura amahoro mu ngo zabo, uburyo bamara kubohora igihugu cyabo, ubutaka bwabo, abaturage bahunze bakagaruka bagakora mu mahoro. Nguko uko mbibona, nk'uko nabivuze, ni ibintu birebire, tuzongera tubigarukeho. Murakoze cyane, ndumva mubare kuba mbaciye mu ijambo. Murakoze cyane ku kiganiro cyiza mugejeje ku bakurikiye radiyo yacu, radiyo y'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda. Rwose hari ibintu byinshi byiza mwavuze bishyashya, kandi abakongomani ko mu by'ukuri bafatiyeho urugero, bituma batagwa mu mutego nk'uwo u Rwanda rwaguyemo. Ndavuga u Rwanda rwa mbere y'inkotanyi. Hari umugabo wavuze mperutse gukurikira ikiganiro, aravuga ati nyabune bivugika neza nibura umuntu avuze ngo u Rwanda rwa mbere y'inkotanyi. Nuko ubwo rero
nk'uko mwari mubivuze nageraga ngo numva mwasaga n'abagana ku musozo kandi n'igihe kiri kugenda, narigeze n'umwanya wo kugira ngo nze kubabaza, ariko ako nakwibutsa rwose gakomeye nuko rwose mwaje mu kiganiro mugambiriye kugira ngo mwerekane uburyo abakongomani hari imwe mu mitego myinshi bateguye yaguwemo n'abari ku buyobozi mu gihe cya mbere y'inkotanyi mu Rwanda. Muza kuvuga n'undi mutego nabwo wabaye inkubusa niyo wabaye bonetse mu gihugu cya Mali, nabo bagashobora kuyipakurura hakiri kare. Tukiri aho rero ni ibintu ibyo wavuze rwose ni byinshi kandi ni byiza koko, gusa ikigaragara nuko inkotanyi ziri kugenda zigwa mu matsa, kuko aho ziteze hose birashibuka. Ntangiye nko ku rugero rwa mbere mwabivuze, hari uburyo bashatse gusubirishamo abakongomani banyuze ku mbuga nkoranyambaga, bakora amadisikuru n'amavideo y'ibinyoma yo gushaka gusubiranyamo abantu. Mwabivuze neza ko guverinoma yahise bihagarika ibyo bintu, bavuga ati bihagarare ntitubishaka. Bari babimenye yuko bari abantu bashakaga ko abantu basubiranamo bakicana, noneho bakabona ibyo barega abakongomani. Ibyo rero nibyo bagiye bakora mu Rwanda, mwabivuze na Tito yarabisobanuye rwose, asigaye avugisha ukuri kino gihe akabwira abanyarwanda nubwo afite izindi ngengabitekerezo, ariko hari dukeya amanyurira ku banyarwanda. Hari ibindi rero nabyo mwagiye mugaragaza byo gucengerwa, nicyo nageraga ngo ngarukeho cyane kinasobanuke. Gucengera mu myaka za 1993 inkotanyi zari zaracengeye amashyaka ya politiki yariho mu gihugu. Uko rero amashyaka yari ahari ari muri opposition cyangwa amashyaka yari ahanganye na leta yashaka ibintu bihinduka, cyane ko Emery yari maze igihe ku butegetsi nubwo igihugu cyari mu ntambara, ariko ayo mashyaka yari yaracengewe n'inkotanyi. Ibimenyetso ni byinshi, abari bayarimo mwabavuze bagirana amasezerano n'inkotanyi yo gukorana. Hari nabo batagiranye amasezerano, uyu munsi basigaye bakora ibiganiro ku maradiyo atandukanye bakavuga uburyo bajyaga za Murindi n'ahandi no gukorana n'inkotanyi. Hari n'ikindi kintu nacyo tutakwibagirwa, kimwe nuko leta ya Kongo n'abaturage bayo bahagurutse bakavuga bati igisirikare cyaracengewe n'igisirikare cyo kwa Habyarimana cyaracengewe. Ariko ku gihe cyo nyine ku ngoma ya Habyarimana hari n'igihe cyageze bafata ibyitso barabifunga, ariko kubera za lobby, kubera nyine hari abantu benshi bari barahagurutse bagambiriye kugira ngo bahiri ku butegetsi buriho batazi bizakurikiraho, bati ishyano ryabaye. None se uyu munsi wa none mu Rwanda ho ntabwo bajya bakora operation bagafunga abantu ngo bakorana na FDLR, ariko inkotanyi uyu munsi wa none ziravuga ngo abantu bari bafashwe mu byitso ngo ntibagomba gufatwa. Kubera iki se leta ifite ububasha bwo gukurikirana abantu bashobora kuba bahungabanya umutekano w'igihugu? Ikibi ni ugukurikirana umuntu ukanyuranya n'amategeko y'igihugu, ariko yubahishwe amategeko y'igihugu rwose biremewe. Ubu se FPR ntabwo yirwinyereza abantu igera gute bavuga igasakuza, ariko ikavuga ngo muri 1993 ngo nta bari wemerewe gufunga ibyitso. Tukiraho rero bwana François, nari mfite akabazo ndajyaga ngo mbabaze musobanurire abakurikiye ikiganiro neza. Mu by'ukuri ku isi mwabigarutseho, ku isi hose intambara uko yaba iri kose, yaba ya politiki, yaba intambara y'amasasu, intambara washyira ku gihugu icyo ari yo yose, umusirikare wa mbere ukomeye ni umuturage. Wabivuze wanabisobanuye neza. Ejo bundi hari igihugu twumvishe abaturage rwose bigaragambije bagira no muri perezida baramuhungisha, afata indege barahunga. Abo baturage nta muntu bari bafite. Nicyo rero warusobanuraga neza unavuga uti mu ntambara ubundi hari intambara zabaye muri Kongo, za FDL, za CNDP, ba Mutebutsi, baraba CNDP, ba M23 ya mbere n'ubu yazutse. Nibo bwa mbere abaturage b'abakongomani bashyize hamwe bakavuga bati turiyemeje, ntabwo dushaka MONUSCO ku butaka bwacu, turigaragambye. Igihugu cyose bakigaragambye, noneho bageze no ku rwego rwo kuvuga bati guverinoma de siège ntabwo tuyishaka, niveho nayo igende. Mwabisobanuye neza cyane, abakurikiye ikiganiro babyumva. Abakongomani ni determine, do bafite umurongo, baravuga bati mujye ku ruhande, mureke twebwe tubanze turwane intambara yacu. None bwana François, kuri iki mwigeze muvuga n'akandi kantu kabere mwahereho keza k'ingenzi kanakomeye, ariko ibi byose bishamikiyeho. Mwavuze muti Kongo, abakongomani baratinyutse, ubutegetsi bwa Kongo bwaratinyutse, guverinoma ya Kongo muravuga bati turaterwa n'u Rwanda. Bitandukanye n'ibyuko intambara yateye ku itariki ya mbere Ukwakira muri 1990 yari inzigeraho bahanura indege y'umukuru w'igihugu hashize imyaka 4
ubutegetsi bw'u Rwanda bwaratinye kuvuga ko bwatewe n'Ubugande, kandi abari bateye bari abajenero n'abandi ba ofisiye n'abasirikare batoya bose bavuye mu gisirikare cya Uganda. Iyo ni intambwe nayo ikomeye ko abakongomani bo batinyutse barabivuga. None bwana François, ikibazo mfite ngira ngo musobanurira abakurikiranye ikiganiro, tuvuge ko MONUSCO yabimaze guhambira ikagenda, n'ubundi yo ntari bikorwa iri gukora buno kubera ikibazo cy'imyigaragambyo, bamwe bana bahungishije, niyo guverinoma de siège nayo ikagenda, hari abasirikare bari ku rugamba barimo barwana na bari abateroriste bo muri M23. Murabona aba bose bamaze kugenda, ikibazo cy'intambara abaturage, mbese abaturage hashyizwe mu bikorwa ibyo bifuza, murabona Kongo ifite ubushobozi bwo kuzarwanira intambara ikayitsinda? Icyo kibazo kugisubiza biroroshye cyane rwose. N'umwana wo mu mwaka wa 2 primaire yagisubiza, umwana uzi kubara kuva 1 kugera ku 1000 yagisubiza. Impamvu mvuze ngo ni ibintu byoroshye cyane, abantu bize imibare bazi icyo bita itegeko ry'imibare. Mbese dufate ibirayi, niba ufite umufuka w'ibirayi wuzuye ari uturayi duto, ariko umufuka wuzuye w'ibiro 100, ugafata n'ikirayi kimwe cyangwa ugafata ibirayi 10 bitageze n'umufuka no hagati, ni ukuvuga yuko iyo uteretse ku munzani umufuka urimo ibirayi ufite byinshi cyane, upima ibiro 100, ni ukuvuga ko nyine nibyo biba biremereye. Sinzi niba wumva icyo nshaka kuvuga. Ndashaka kuvuga iki rero, ubundi inkotanyi zari zaragize amahirwe ataboneka henshi, zari zarabonye ubutegetsi, mu by'ukuri ibintu byose byari biteguye ku buryo zashoboraga kuzategeka ruriya Rwanda imyaka 1000 n'igihumbagiza. Ariko kubera yuko zagize inda inini, wa mugani w'abagambyi, zashatse kurya akaribwa n'akataribwa, zakoze amakosa menshi cyane. Buriya baribeshya ngo bafite intwaro nyinshi sophistiqué, ariko hari akantu gatoya bibagirwa, ariko ako kantu gatoya niko cy'ingenzi. Nuko ufashe abaturage b'u Rwanda ukabageranya n'abaturage ba Kongo, ubu ngubu imibare yose irerekana yuko Kongo ifite byibuze abaturage bajya kugira kuri miliyoni 100. U Rwanda rukaba rufite miliyoni 13. Ni ukuvuga yuko kandi ibyo bintu umuzehe Laurent Desire Kabila yigeze kubivuga. Yaravuze ati Kongo ishobora kurwana intambara izamara imyaka myinshi, atari ku Rwanda ntirubishoboye. Mu by'ukuri icyo yashaka kuvuga ni umubare. Ni ukuvuga ngo baravuga bati u Rwanda rufite ingabo zizi kurwana. Ingabo se zizi kurwana, ufite imbunda hakaza abantu 100 bakaza icyarimwe, ko hapfa 10, 90 ntibakugeraho bakakwicisha intoki. Ndagira ngo mbamenyeshe abantu baba batazi amateka ya hano mu ntambara ya 2 y'isi yose, Abarusiya kimwe mu bintu byatumye batsinda ni umubare w'abantu bari bafite. Hari igihe bajyaga kurwana, biriya amasasa agashira, Abadage bakaza kubica, none umuntu akagenda we akagenda bari kumurasa, bakagenda bari kubarasa, bakagera aho bafata umubiri wabo bakawutwikiza yambundirasa. Murabyumva? Ndagira ngo abantu badukurikiye bumve ibyo bintu neza. Ni ukuvuga ngo bya bindi navuze ko bari abaturage bari kuvuga ngo guverinoma ya Kongo ahubwo niduhe ububasha, iduhe ubushobozi, natwe twige kurasa.
abantu bari Kigali nibo bari kumva iki kiganiro, ariko tuzi yuko babyumva, bamenye yuko bitinde bazajya kubona icyo itegeko ry'umubare rivuga. Umunsi hariya bavuga ngo bari Bunagana, naho baba bari ibihumbi 10, nihaza ibihumbi 100 by'abaturage nka kuri abari abaturage bagiye gufata MONUSCO, noneho abazaza bo bazaza bafite n'intwaro, bazaza badafite izo ntwaro zabo sophistiqué, ahubwo bazaza bifitiye turiya tubunda, ariko ziriya ntwaro ni intwaro zirasa kure. Hari intwaro zirasa mu birometero 10, 20, 80. Abaturage iyo bazigezeho ntacyo ziba zigikora, binjira muri iyo ntwaro barashishaga, bakica umuntu wari uri kuyirashisha. Aho rero niho bazabonera yuko urugamba mu by'ukuri abakongomani bafite ubushobozi. Icyangombwa nuko bagira ubushake nk'uko bari kubikora ubu ngubu, naho ubundi ibindi bwose ni ibintu byoroshye. Nk'uko nabivuze, muzi yuko hari imitwe ubu ngubu iri kugenda yihuza ikavuga iti dushyigikiye guverinoma, dushyigikiye le FARDC, dushyigikiye ingabo FARDC, ingabo za Repubulika, ariko twebwe ntituzashyira intwaro hasi, twebwe tuzarwanya umwanzi gusa, ntabwo tuzabangamira ibya guverinoma y'i Kigali nako y'i Kinshasa, ariko ibya ziriya ngabo ziturutse i Kigali tuzazirwanya. Mukiraho François, ikindi nabongereraho, twatanze urugero rwo muri kiriya gihugu abaturage baherutse kujya gushyikaho bagota perezidansi, abasirikare bahungisha perezida. Ni ukuvuga ngo umusirikare nimba abonye abaturage 500 baje bazunguruka, kandi umusirikare afite amasasu 50 mu mbunda ye, aratekereza ati nindasa amasasu 50 agashira baramfata n'intoki, agahita ni wa mubare mwavugaga, agahitamo akavuga ati reka nsubire inyuma mbabazi icyo bashaka, cyangwa se duhitemo guhungisha uwo bashaka, dusigaye tuganira nabo. Ngicyo ahubwo aho ngaho ibyo wavugaga ni biriya byabaye muri Sri Lanka. Ubwo reka twongereho yuko no muri Iraq, kandi muzi ko Iraq nacyo ni igihugu gikomeye. Ubu ngubu naho abaturage bari gukora imyigaragambyo, naho hari amakuru ari kuvugwa yuko abategetsi nabo batangiye guhunga. Kubera iki? Kubera ko abaturage nabo bavuze yuko ubutegetsi buhari batabushaka, kandi yuko badashaka base militaire y'Abanyamerika. Mbese hari Abanyamerika ngo bari ku butaka bwabo batabashaka mu gihugu cyabo. Murumva rero yuko ku isi abaturage rwose bamaze kugira icyo bita mu Gifaransa conscience. Bitinde no mu Rwanda niko bizagenda, kuko buriya biriya bintu biri kuba muri Kongo, ibyo inkotanyi zazanye ku baturage, abaturage bakaba batakigira aho binyagamurira, haba mu gihugu, haba abaturage ntibaje i Burundi, abaturage ntibajya muri Kongo. François, mwihangane gato yesu kubaca mu ijambo, ariko ndabona igihe kigiye. Nagiraga ngo mbabaze ikindi kibazo, wenda ni harabahakira akanya muraza gukomeza ikibazo musubizaho mu gihe kitarenze iminota 2. Muri kino gihe, muri iyi myaka, muri iki kinyejana, hari intambara nyinshi zagiye zigabwa na FPR mu karere dutuyemo. Hari zagiye muri Kongo, hari zagiye Burundi, hari zisubiye muri Kongo inshuro nyinshi. Mu mwaka wa 2015 ubwo bashakaga gutembagiza ubutegetsi bwa perezida Nkurunziza, aho ari Imana imuha amahoro n'umugisha, arukire mu mahoro, ubwo bashakaga guhirika ubutegetsi bwe, bashyize imbere nabwo ubundi byari birangajwe imbere n'abantu bo muri FPR yobowe na Kagame, cyane ko n'abashatse kubuhirika bagiye i Kigali bose ariyo bari no munsi wa none. Icyo gihe bashyize imbere genocide, barayiririmba, ubwicanyi birara mu bantu, barabakerera ngo kugira ngo ubutegetsi bwa Nkurunziza butabona ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Icyo gihe iyo ntambara barayitsinzwe. Uyu munsi wa none bigeze muri Kongo, nibyo wari uri gusobanurira Abanyarwanda, amayeri yose bakoreshaga yose babarambitse hasi, cyane ko no mu minsi ishize
perezida wa Kongo yari i Burundi rwose twarabibonye mu bitangazamakuru aho bari kumwe no mu birori byo kumwakira. Ntabwo mfite neza ibyo yari yagiye gukora, ariko burya abakuru b'ibihugu baba bafite n'amabanga yabo n'ibyo baganira. Agarutse muri Kongo Kinshasa, hariya nyine muri Kongo Kinshasa, agaruka yahinduye umuvuno, niho abaturage batangiye guhaguruka bagafata ku kintu kimwe, bagahuriza hamwe kugira ngo barwanye umwanzi. None Bwana François, ni ikibazo nababazaga mu magambo make, mubona mute politiki y'u Rwanda ku karere dutuyemo tugereranije no gutsindwa k'u Rwanda muri 2015 i Burundi, tukongera tukabihuza n'ibibazo by'ingabo z'u Rwanda ziyise M23 ziri muri Kongo, abaturage ba Kongo bakaba bashyize hamwe bahagurutse kugira ngo bazitsindure, kandi byanze bikunze iyo ntambara bazayitsinda. Ibyo mubibona gute Bwana François mu gihe kigufi? Nk'uko wabinsabye uti ubisubize mu gihe gitoya, nabyo ntabwo rwose numva twarigeze no kubikoraho ibiganiro. Icya mbere nanone biri mu masomo bijyanye n'ayo masomo nari maze kuvuga, kubera ko twese turabizi na Perezida Kagame ubwe yigeze kubyivugira. Numva icyo gihe ubanza hari no muri Canada hari umuntu wamubajije ikibazo, ashaka kwerekana yuko bazajya i Burundi bakajya gutabara ngo abatutsi bari kwicirwayo, kuko muzi ko iryo ni iturufu inkotanyi zakoresheje mu Rwanda, abanyarwanda bagatokombera. Iryo turufu bashatse kurikoresha i Burundi birabananira. None aho rero inkotanyi nazo zibera ibigoryi, ako kantu nako zishaka kugakoresha muri Kongo, murabona ko nabyo biri gupfa. Aho ngaho rero rwose tugomba kumenya yuko ahubwo zarushijeho kwishyira mu mutego. Kubera iki? Kubera ko ibintu byo muri za 90 abantu barahindutse ari benshi, politike zarahindutse. Nibyo nkunda kuvuga nti inkotanyi zaje ku butegetsi, zagize amahirwe zifata ubutegetsi, none zirashaka gukoresha ibintu byashaje kandi ubu ngubu bidashobora gukora. Erega zaje ku butegetsi, ntabwo mu Rwanda se abantu bari bafite telefone mobile ni bangahe? Izi telefone ngendanwa zari fixe. Ngaho rero hariya nubwo bari abaturage bari kwirukanka muri Kongo, buri muturage aba afite telefone mobile kandi ishobora gufotora, ishobora gufata n'amajwi. Murabyumva? Birya rero zigenda ziri kubeshya abari kuvuga ikinyarwanda. Abaturage baba bafashe bakohereza ingabo zabo, bakohereza ubutegetsi bwabo, bakohereza hakurya no hakuno. Ni ukuvuga ngo igihe cy'ayo mabeshyo cyarashize. Ikibazo ubu ngubu gihari, ari nayo mpamvu navuze nti bishyire bitinde, n'abaturage b'u Rwanda nta nubwo zizasobanukirwa nabo ukuntu bakoze akantu kabo. Nabo bazagera aho bavuge batari ko abandi abaturage bo mu bindi bihugu baturusha iki, abo muri Sri Lanka baturusha iki, abo muri Iraq baturusha iki, abo muri Kongo baturusha iki. Niba abo muri Kongo bashoboye kwirukana minware na komonisiko y'iwabo, bakirukana n'abasirikare babo bari bagize etat de siège, kubera iki twebwe twagumya gupfira mu gihugu cyabo? Kandi ikindi kintu gifasha abaturage ni uko mu by'ukuri inkotanyi zafashije n'isi kumva ibyo zakoresheje byose, zamaze kumena amabanga yose, zamaze kwerekana yuko arizo zapanze ibintu zigashyira imbarutso y'ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, none zikaba zishaka kuyikoresha no mu bindi bihugu. Ibyo ngibyo rero zimenye yuko burya ngo utazi ubwenge ashima ubwe. Zagombye ahubwo gutsura umubano n'abantu, aho kugira ngo zigumye zitere imidugararo, kuko uriya mutaka ziteye witwa M23 bazayitsinzura, bayiherekeza ahubwo bayigeze n'i Kigali. Ibyo ngibyo niwo muvumo bari gukururira abanyarwanda. Niba bazi ubwenge bashobora guhagarika ibintu aho bigeze,
nk'uko Kagame yagiye muri Angola akanegosya ibyo yemereye uriya perezida wa Angola Lorenzo, kubera ko si ubwe yabyemereye wenyine. Twibukiranye yuko ayoboye iriya conference internationale pour la région de Grand Lac, kandi akaba yari yabishinzwe na Macky Sall uyoboye Union Africaine, umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ikindi twakongeraho ni uko iriya miryango yiri gukora ibikorana n'amahanga, ibifite abanyabwenge bo mu mahanga. Iyo rero inkotanyi zije zikavuga ikintu kimwe zigakora ikindi, ayo mahanga ababizi. Kandi ndagira ngo mbwira abatwumva ko hari ibintu buriya zigenda zibeshya ngo zifite gahunda zazo zose zirazwi. Abafite inyungu hariya bazazirwanira, kandi hari ubwo abantu bageraho bakabona yuko gahunda bari bateganyije ibintu ntibihinduka, inyungu zabo zapfa, bagahindura imivuno. Akaba ariyo mpamvu ubu ngubu rwose ziriya za Amerika, Abongereza ndetse n'abari Abafaransa bafashe inkotanyi, ibyo bihugu byose bifashe inkotanyi za Israeli, nta nubwo inkotanyi zasobanukirwa uburyo bahinduye umuvuno. Kubera iki? Kubera yuko ubu ngubu hariya abakongomani bashobora gufata politike yo kubabwira bati inyungu zanyu muri iki gihugu tuzazubahiriza. Ngicyo ikintu rero kizazitsinzura burundu, kuko iyo nayo ni intwaro rwose zitwaje mu bihe byashize, ariko ubu ngubu iyo ntwaro nayo ntabwo igikora, abakongomani barayivumbuye. Murakoze cyane Bwana François, ndabona tugeze ku musozo. Mwagize neza cyane kuri iki kiganiro, kuba mwafasha akanya kugira ngo muze kuganiriza abanyarwanda. Gusa nk'uko mumaze kubivuga, nongere mbigarukeho, muri make politiki mbi ntabwo iramba kandi ntiyongera ipfana na nyirayo. Reka dukomeze rero, ndagira ngo mu gusoza mugire icyo mubwira abanyarwanda, ni nka message, ariko muri iyo message nagiraga ngo mwongeremo akantu, ni nk'akabazo. Perezida Kagame yigeze yumvikana avuga ngo ibijyanye na Kongo ngo babimuharire, ngo habayeho ikibazo, ngo baravugana, ngo iyo byanze ngo nta n'uburenganzira basaba, ngo bajya kukikemurira. Dushingiye kuri ibyo Perezida Kagame yatangaje, ni message kimwamuha, ni message kimwahereza abakongomani mu gusoza, ubwo tugasoza ikiganiro. Murakoze François, ijambo ni iryanyu, kandi ndagira ngo amasaha yarenze iminota itarenze 2 cyangwa 3. Urakoze cyane rwose. Icya mbere nk'uko natangiye mbivuga, ibihe bya za 90 byarashize, ubu ngubu turi mu bihe bijyanye n'itangazamakuru. Ibi bihe by'itangazamakuru, za interineti, izi mbuga nkoranyambaga byahinduye byinshi cyane, na politike yo ku isi murabona yuko yahindutse. Ibyo rero byose bikaba bituma uko abantu bakora politike, uko bitwaraga kera, ubu ngubu nabyo bigomba guhinduka. Ibyo kuvuga rero ngo ngo ikibazo ngo bakimurekere cyangwa se bakirekere agatsiko ka FPR, nikabyibagirwe, kubera yuko ubu ngubu niba bashobora kuba banafitanye amasezerano, bashobora kuvugana n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, bamenye yuko ubu ngubu hari ijambo nakoresheje ryo navuze nti conscientisation. Abaturage mu mitwe yabo hajemo indi porogaramu. Abaturage bamaze kumva yuko aribo bafite ijambo. Ubu rero niba yaravugaga ati ngewe nzagenda mvugane n'abo bantu binjiye mu gisirikare cya Kongo, ntibamenye yuko ubu ngubu abaturage bashobora kugira gutya bakicaza abasirikari babo, hanyuma abaturage akaba ari barwana iriya ntambara. Icyo gihe yaba Kagame yaba perezida wa Amerika ntawe uzaba ugishoboye kuyihagarika. Hanyuma rero ndangiza mbereye kuri ibyo ngibyo, inama ya mbere nagira kari agatsiko kari ku butegetsi mu Rwanda, nuko kahindura imitekerereze. Haracyari igihe cyo kwihana, kihane kave mu mabi karimo,
ahubwo gatekereze inzira nziza, inzira yo kubana neza mu gihugu cyacu no kubana neza n'abaturage. Ahasigaye karebe yuko igihugu abaturage batazatunga bagatunganirwa kandi bakagumya gukora ibizamura igihugu cyabo. Ku bakongomani ijambo nabagezaho aho bari hose, nibakomereze inzira barimo yo gufata responsabilité ku giti cyabo nk'abaturage, bishyire hamwe, bakure amasomo mu mateka yabaye mu ntambara ari zabaye mu gihugu cyabo, kubera ko zarahabaye, baza amakosa yabaye, abaturage ntibazayasubiremo. Hanyuma barebe nk'uko barebye ayo mateka yo mu Rwanda ibyahabaye, amakosa ubutegetsi bwari buhari n'abaturage ku giti cyabo bakoze, bayakosore, bafatireho, bavaneho amasomo yabo muri iki gihe tugezemo, bakoreshe igihe tugezemo, bashake umubano mushya n'ibindi bihugu bishya, kubera yuko hari akantu mbese twakwita yuko ikintu bagomba kwibuka gikomeye. Icya mbere, ubukungu bwa mbere Kongo ifite ni bari abaturage. Ubwa kabiri ni ibiri mu butaka bwabo. Ibiri mu butaka bwabo rero ibihugu by'amahanga birabukeneye, nabyo babyibuke, bakore akantu nakwita irushanwa hagati y'ibihugu bikeneye buriya bukungu. Ahasigaye ibyo bihugu bikeneye ubukungu, nk'uko twabibonye mu bihe byashize ko bose bashyigikiye guverinoma y'i Kinshasa, bazashyigikira n'abo baturage bagira ingufu zabo, hanyuma babahoze igihugu cyabo, kuko nk'uko nabivuze, umubare mwinshi w'abaturage uzatsinda intambara iyo ari yo yose izaza gukorerwa ku butaka bwa Kongo. Nibabikore gutyo, barebe amahoro azabagarukira, kubera ko amahoro bakeneye, amajyambere bakeneye, nibo ubwabo ku giti cyabo bagomba kuyarwanira. Murakoze kandi muhorane ubugingo mwadukurikiye mwese, abumva Ikinyarwanda mwese, Abanyarwanda mwese, abanyamuryango b'urwego rw'iteme rihuza Abanyarwanda mwese aho ku isi, mugira amahirwe. Mbifurije ubugingo n'amahirwe nyine aturuka ku Mana yahanze abakurambere bacu. Murakoze, ubwo naho ubutaha. Murakoze Bwana François ku kiganiro cyiza mugejeje ku Banyarwanda. Tukaba tubashimiye, kandi hano ni iwanyu, n'ubundi turi kumwe, ndumva tuzakomeza kugirana ibiganiro. Muracyafite byinshi byo kuganiriza Abanyarwanda. Inshuti rero Banyarwanda, namwe inshuti z'u Rwanda, banyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda, turabashimiye, kandi tukaba dusaba buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro kureba hasi ahanditse inkuru, mbese umutwe w'ikiganiro, munsi yaho hari ahantu handitseho ngo subscribe, mugakanda kukayogera kariho, kugira ngo mujye mushobora kubona ibiganiro bikurikiraho neza, bijye bibashyikaho mu buryo bwihuse. Ikindi ni ugukora share kugira ngo mubishyikirize cyangwa mubisangize n'abandi, nabo bashobore kubibona, bakore nk'uko n'ubundi nari mvuze. Murakoze cyane rero, kandi turabashimiye kuba mwabanye natwe, cyangwa kuba mukurikiye ikiganiro kimwe no ku bandi bazagikurikira. Mukomeze, Imana ibane namwe, turabasezeye.